إشراق تيفي نور علمائي إبسي طوفان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تزعموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله سكنتا دعائي عبدي حسين فليتفضل المشكور ومهجور. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. الرجاء يا غاري كان كتير ربين كنت بعد صوتي ولي نبيدي علماء تنيا وجين علماء أردا كرتي أنا قرصم duraan dursine gartee sheekha keenya sheekh Muusaa Qajaa Mukhana rabbi umrii nu adeerees rabbi umrii nu adeerees kan gartee madda diin kana as gadhiisee kana gante badhaasootiin badhaase kana rabbi jannataan haa badhaasu rabbiin umrii isaatiis gartee amma duraan isaafini umrii isaa rabbi nu adeerees rabbi umrii isaa nu adeerees itti aansuudhaan gaagartee ijoollota keenya gartee kan akka sheekh Naasir kanaas rabbi umrii nu adeerees diiniin gartee rabbi nu haa badhaasu gartee har'a maaddaa raashii jaamee gartee harmatti gartee maaddaa raashiitti wali qabamuu keenyaaf umrii kiyyaan harman eeguu ana amata 70 harmarra dhiyeessuu kanaas aboo rabbiin gartee haa galatoom umrii rabbi nu adeerees بياق سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. تكبير. أما إن شاء الله كانت يان سودان شيخ كينيا قدا كان جورا مليدا إجولم مرة كاسه hanga yawanaatti diiniidhaaf cinqamaa jiru sheeka keenya sheek Naasir Haji falyatafaddal al-mashkura wa mahjura. Allahu akbar Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام أولا أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان إسلاما إيجا سلامتا ورجلنا تاتين إسان سلام الدبودا
ربي خيني قد أفقلني هاقو يتشاء الحمد لله رب العالمين ربي قدان خنا كانت ولنو في ده حالة بريدة خنا نو إيقل تيسي أكاسا دركاتنا جين ما دار عشلا أكاي بفنو خنو تاسس أكانت إيقرتي توفيقونو خنة بكتنا جو خنو تاسس الحمد لله رب العالمين وبليان إسلام درا خنين أكان غلطة يفضلو أمتا غنتا خنا كانت نيجي بفنجة لفي خنا في ماس وبليان كينيا دراسوتا كبجموتا غرغودا أمتا كالي دراسوتا خيسا ورنو دفع خنا في من قدولة غنتا خنا في شمرني في هاون غنتا خنا قوتمتو ربي جزاته سنة أخفلو يجعله أكستي بسم الله الرحمن الرحيم ربي كينيا سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم ربي كينيا سبحانه وتعالى ميغا قلبي أسقر جرتنيمي خاوغن نرمل في نفس كا وادكو واولو بچيسون أكاسيتي وبليين إسلاما ربنا جانو تياتو بلا واوندا ربنا راكب دوبا غويا نرداكم غويا غمچو تيچو غويا دا وان اوميشامه وان دلغمه اوميشا سا والغرسي ثانيه كلامره وان دليدنكا غندغو وان وجته نغرسي سودي منجچو غويا غمچولات غويا نيبا غويا غمچوت غويا دعائنا كامبوت غويا دا دعائن كيست لنا ما قبلم خوان دلغمس والغرسي سنجچو أكاسيت دوبا غويا نرداكم غويا ملكيدات ربي سنا ملكيسو نمن نور مكاني ويجرا ربي نو عامل كيس خان خراج ديم جلول ربي عامل كيس خاجنت تاو جلول ربي أساقاس مال ملكي تنار ربنا كم سنجا جوكي نمن نردال تنار منو في بكتنا تأمين جي نلبا ويانا إيخا خنالا جرو خناس ديم جلول لا ساجر جرو جوكي إيخا نمو أردان تنا من مرمته إني فرجون تنو أنتكا أكثر ربنا سبحانه وتعالى وننجو خراتك ديما ننجا حادثك كبر خراتك يا ننجا حميدك كنت كيسة تاي حميدك أورو تكيسة تاي حميدك أرمامين جون سر دامت هوغاني في إباجي رجال إباجنت خناتي فيس قوتون نمني رفو أبو هوغاني فيها دعائي تكاجي رجال دعائي ولا نيران فتني هي قابو إيقا دعائي ولا نيران فتني دعائي تنا درنو من بيتني كانوا ما درسوني أرمت أسديه بيبر در مخجلة قولا شوتره وجب خيسة قولا شوتره أردم الحمد لله ربين mana sa kaysa tikay bifanu goda kawotunu alhamdulillah rabbil alamin durba kaya yanu man beytani balayso rabbin dila afata sunura ambiseti akamana sa kaysa rabbi khadan nu goda echo تناو ديني كبادين ما كان نوخنا دركا كنا جوفوا الحمد لله رب العالمين دوبا بيخرات كيات ربنا أقول بليسو وبليان إسلام خان جندا بلاسو نمجر تنيمي خلار مجرو في خالة جروس ربين ديني سنكيس تابقلش ربين كينيا سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب ورقندة كوربين هقاني في أججو فلمن قدو ساني دريي قند ساني
warra gartee waa babbeeku warra ganda dura jiru dureeyyii kana ajajaje yoo manguddoon sun faasiqa taate diini dalaguu dhabde ganda sun rabbiin ni halaakaje mangudduma tanaani ganda kanaas rabbiin toohida godha manguddumaani rabbiin ganda toohidaatis toohida godha manguddoo akkasii ganda kanaa rabbi nu haa qajeelchu aboo arma keessaa unaaf jiranii rabbi warra jannataa haa godhu amma manguddoon ganda kanaa namummaatu isaan hin dhageyni malee takka maqanii miti warra jannataa rabbi nu haa godhu kuna manguddoo bareedduu tana qabna ganda kana keessaa namni mangudduma tana laaleeruman dhufin waa jiruun itti nafne rabbi nu haa qajeelchu boo kana kanatti karaan jirra kana amma ulamaan manguddoon ganda kana ulama fakkaat kuna bakka diinjuurraa awwaat hukuta akka masjidarraan baan masjidarraan faaruqan inuma akka hinaafaniifittillee warra silaa hinaafaniin keessa jiran jechu akkasitti rabbi umrii nu haa dheereessu hamma jiran kanarra rabbi nu haa tursiisu duuba rabbiin ganda tokko huguuni fitule toohida qabatanii akkasitti jalarraa kaasanii ilaa gubbatti gugaceelan rabbiin toohida kanarratti akka razaqu akka barakaa buusu rabbiin quraana keessa dubbatee jira hugga gandi tokko qaceele gandi tokko amane amane ja'aniin taa'inii toohida qabatan akkasitti diinii dalagan فتحنا عليهم بركات من السماء سمير بركة قبوف نفجي دجر بركة أولباف نفجي جند سمير بركة بوتو فرس ربي سناقول جند قرتي رزقين دجي خيسابات فرس ربي سناقول وان تملكو تنبير ربي سناقال أكست دوبا ملكين جندا خنا خاتب يا ربي ولا جيسبو ilmaan ganda kana ilmaan di rabbi haa godhu barattoota ganda kana barattoota di rabbi nu haa godhu nama diiniin fiinxabahu rabbi nu haa godhu haawwan keeysan shamarran keeysan rabbi isanii haa milkeessu nama toohidaanis bakka bu'u rabbi sitan haa godhu akkasit duuba rabbiin keenya subhaana wa ta'aalaa wanni nuun jiru akka دين كان الرامولتن أكرر ترتن نجا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين توحيدك قبطا أكرر دوما سن ربين برباد نبي خين عليه الصلاة والسلام ربين قدان واعبد ربك ربي خي قبره حتى يأتيك اليقين حمدو تشكين كم نسلفت تربي قبريجه دين كان أول كبيرجو نمني دين كان كراتي سا إيجالس إيران دابتين جتو هم قرتة أجلسات ربط هو دين كان كبتنيس إيران ديم تنجتو هم دين كان بكا هم عمرين تيسني سنيجرت يو فيا ربي سن الرام بيفتمله guyya fayyaan irraa isanan biftees akkuma namatti jiruuti yoo imaltuun irraa isanan bifte malee guyya imaltuu yaatanis akkuma namatti jiruuti akkasin rabbi irratti sanaa dawwamsu boo nama amatuu eebbifatu rabbi sanaa godhu nama amatuu darasaa nama barattoota nama 20 kanaafisa eebbisu rabbi sanaa godhu nama darattoota 25 ورا حفظي كابو أي بيز ربي سناقول أرما كيسا حفظي ورا حفظ ربي أصحاباس ورا حفظي كابو أرما كيسا ربي أصحاباس أما تونا مكسي أي بيز ربي سناقول أبو ربي يوم يسني راكب لقى كيسا كنا بركة كيسا يسني خاء أكسر لقى كنا ربي سنابور كيسس بلا تيسنا ربي عاقب رزقي قدو ربي سني عاقن من قدو كنت كنا من قدو حجي قوت ربي عاقل أبو ولمجير تربي سبيلا فلا أولاد ربي سني عذاب أوباما فأولاد ربي سني عذاب ميلان مقالا دكو ربي سني راكب ميلان جندقرته ميلان
bakkayyuu laquu rabbi sanirraa qabu makiinaan bakkayyuu deemu rabbi sanii haa kan balaa ta'isa waa hundarraa rabbi sanirraa qabu daagaa keessanirraas balaa rabbi haa qabu akkasitti gaashee kootiin tan jajjabduudhaatu firrumaa zaataan xixiqqoo malee jajjabduun na booda jira ani warra gandaati du'aa'uma ammanaa fi ol ka'e hammanuma narraa guddooma wa aakhiru daawwaana alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Bismillah Alhamdulillahi wa kafa Summa salatu ala nabiyyil mustafa Wa ba'd Ikhwani fillah Obboleeyyan islaamaa warra waamicha rabbii owwaate keessummaadhaa fi warra gandaa jidduu xiqqaa fi guddaa jidduu galanni guddaan rabbi irraa isiniif haa ta'u jechaa obboleeyyan islaamaa warri arra waajiba rabbii waamicha owwaattanii asin waliin nuu qabamtan hedduu takka milkaawaa isiniin jecha gandi keenya gandi badhaasoo maasha Allah mee warra dhufe rabbi isinaa milkeessu rabbi isinaa milkeessu kan ciisee amiin jedhuu fi kan ol ka'ee amiin jedhu jidduu rabbi isinaa milkeessu amiin kanaaf duuba obboleeyyan islaamaa waamicha rabbii waamuun waamicha rabbii owwaachuun dirqama eegatee booda warreen awwaate xiqqaa guddaa keessa rabbi isinaa gammachiisu warra du'aa'ii ulamaadhaa tan dheengadda ulamaan nuu goote arra amiin jee qeebalatu rabbi isinaa godhu du'aa'ii ulamaata guyyaa suni rabbi nu haa qeebalu amiin 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 warra qubsiifachuu beeku rabbi nu haa godhu amiin laal sa'u nutis muhaadaraa guddoodha qabna ulamaan sun maanurraa kutti maaliif nuti yoo ulamaan sun nun deebii warra jiru rabbi isinaa godhu tokko tokko warra ulamaa akkasii afeeratu rabbi isinaa godhu ulamaan seenya sun ulamaan gurguddoon sun maaliif dhuftee armaaf du'aa'ii goote mee eenyuun naa deebisa maaliif deebisaan mana keessaa du'aa'uma barbaadaa jechaa jirti isin warri fuulata kiyya duraa naa deebisa maaliif du'aa'iin isaan nu godhan sun maal godhuu qabdi akka nuti firraa jijjiirruufi akkanaami akka nuti dhaloonni kun firraa jijjiirruufi moo akkanaami warra firraa jijjiirre rabbi nu haa godhu jiddumaanuu duba arra dawaa takka tan dhukkuba maqaan isaa daa'u ludaal jaaniin dhukkuba dooktara dadhabsiise dhageessanii dhukkuba dooktara dadhabsiise suniin arra dawaa xiqqoo takke tanna duratti dooktarri addunyaa guutuu heesabee dabarte tan akkasuma rabbiin guddaan heesabee dabarte takka isiniif hima sirnaanni nyaatanii dawaasan sirni fudhatanii galgala shan ganama shan galgala takka guyyaa keessa takka galgala takka yoon jee ganama takka yoon jee ni liqimsitaanii mee warri kiniin sun liqimsu eewwa warri asii dhufanii liqimsanii hin beeka warri asii dhufanii liqimsa qaallichaa ji'an gaaf tokko harree magaalaa geessee jaan niin gurguradha jee harree magaalaa geesse asawa suuta harree niin gurgura jee magaalaa geesse abbaan bitachuu deemu harree kana qabee fuuldura dhaqee harree qabate harreen ni ciniine saarreen nama ciniinaa jee gama duubaa dhaqee qabate ni dhiite duraan nama ciniinaa boodaan nama dhiitaa eenyu sirraa bitaa jeen bar akkaan gurguradhuuf hin finnee jeen rakkoo xiyyatana akka namni naa beekuuf hin fide malee jeen laal akka magaalaa rakkoo xiyyatana naa beektuuf hin fidee jeen kanaaf duuba obboleeyyan islaamaa warri asii dhufe rakkoo fi ilaaluuf dhufe diiniin islaamaa
kan keessatti laal eessaan na dhukkuba jaaniif laalani moo kanaa miti nuti laalluuti hospitaalli keenya guddaan kan keessatti laallu hospitaalli silaa dura godhuu qabnu kan gisee mataan nu dhukkubeetti ceenu kanaa miti kan gisee qalbiin nama dhukkubdee dhaqani hospitaalli guddaan kun qabiyennaan quraanaa fi hadiisa moo kanaa miti obboleeyyan islaamaa duba arra dawaa ajaa'ibaa takka tan dhukkuba namayyuu wal gahee jiru kan namuufirraa wallaanuu wallaaleetuma namayyuutirra ciisu jiru suniin isinii himuu deema hin dhageessani saadii hin dhageessani haasawa suutaqa hin dhageessani dhukkuba sun hin qabdeni ni qabna oo fayyee qabdeni hin qabden mee warri qabu mee warri hin qabne warri dhukkubutti hin jirre mee warri arma dhufe hedduun dhukkubu wayya maaliif hin jaani beeytanii laal shabaabni asin jirres kan sagalee teenya tana dhageewu kanas dhufees kanas hin dhufinis kanas jiru kanas hin jirretti haa geessu arra dawaa takka harkannee ja'aatti geessaan isiniin ja'a dawaan sun maali jennaan yoo qalbiin tante laal yoo qalbiin tante haadha abbaa wajjin akka tokko gammaduu baatte hin jirtu akkasuma dardara isin keessa ni jirti kaa yoo qalbiin tante akka tokko anumaa hiriyyaatti yaa gadi jira laal anumaa karaatii tanaas laphee hubee maaliifin tokkoffaa ba'uu dhabaa yoo qalbiin tante gisee ibaadaa dhageessa sitti ulfaatte dhukkubaami kun dhukkuba kana warra dhukkubsate hedduu jira bar garuu warri asii dhufe wayyaa hasaa nurraa suuta ijoolleen duuba dhukkuba kana maaltu dawaadha obboleeyyan laal shababatiin dubbachuu jira manguddoon irra wayyaa manguddoon xiqqoo xiqqoo dhukkubsachaatuma ahechaa jalaa siqaa jirti manguddoon maaddaa raashii eegalteeti dhukkuba ofirraa kaasuudhaaf qophaawaa jirti garuu shabaabni keenya dhukkuba kana laal arra eega rabbiin isin fidi hangi isin fidees kan hin dhufin nu himaa isin hin jaa dhukkuba kana laal mana manatti nurra ciisu jira bakka nuti quban qabnetti maaliif dhukkubni kun qabi jennaan dabbarama qalbii hin qabnu dabbarama qalbii giseen jiru hogguu khayrii jaan mirkaanuu dhabu moo kanaa miti waan khayriititti mirkaanuu dhabu yoo lubbuun tante laal jiruma duniyaa tanaa'u bishaanitti bajjeesuu si filatte yoo lubbuun tante iffannisuu si filatte yoo lubbuun tante bahara seenuu si filatte gariin namaa kan amma su'uudiyyatti allayyuu jira beeke waan akkasi godhu jiru jira namayyuu dhukkuba kana ni qaba ish tana Itoophiyaa warri jiru laal dila moo kanaa miti Itoophiyaa waliin jechaa jirra akkasii banaan tanaa gisee gari moo kanaa miti maaliif jiruu tana hunda wanni fide maali jennaan dhukkubni kun eessarrarraa qalbii teenyarrarraa isinitti hin dheeraadhu keessummaan na duuba jira dubbii qalbii naa godha dhukkubni kun maali dhukkuba maaliiti dhukkuba qalbiiti kan qaamaa akkuma dhayina akkasimi garuu haa isinii galtoonni hin jiru kan qaamaa akkuma dhayina kan qalbii hoo isa dhayina quraanaa fi hadiisa akkana rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ala bidhikirillaahi tatma'innul quluub ala gurii gurraa furadha dubbiin jabduudha dhaggeeffadha ala as jiraadha ala gurra keessan alaw laal ala jechuun aloo hin dhageessanii jechuu sinii galtee aloo gisee jalachi booda waan jedhamu dhaggeeffat alaa yaa rabbiin dhagayaa bidhikrillaa gorsa rabbiitiin tatma'innul quluub tasgabbiin qalbii bilisummaan gammachuun haadha abbaa wajji jiraachuun saahibaa wajji jiraachuun jireenyi sitti toluun maskiidaa wajji jiraachuun xinaatii tanteetitti hiriyyaa tantee wajji gammaduun laal garii namaatirraa warratti hadhooytee takka bira kophaa taa'uu filatee jira garii namaatirraa warratti hadhooytee namumaanu dubbachuu jibbee jira garii namaatirraa warratti hadhooytee saahiba isaatiin wal dhabee jira moo kanaa miti kuna hunda maaltu dawa jennaan alaa bidhikrillaahi tatma'innul quluub kana obboleeyyan islaamaa walii gallee waliif gallaa manguddoo teenya qofa isin usaa dhaggeeffadhaa waliin nu dhaggeeffadhaa naafi manguddoo wal loluu deem wal taana haya warra wal ta'u rabbi nu haa godhu shabaabni hin wallaanannu dhukkuba kana shabaabni shabaaba dubbadha aduun maqaa keessan hin dubban laal hin wallaanannu warra wallaanatu rabbi nu haa godhu haya manguddoo dhugumaa wajji haasoo hinaami laalani quraanaa fi hadiisaan isin haasa'u waan naquqeen haasa'u isinii galtee wanni tun maali jennaa waanuma quraanaa fi hadiisaati mee isin gaafii takkaan isin gaafadha
rabbii fi nama kamira sodaattan rabbi sodaatani dhugaayima rabbi sodaatani haya gaafii takkaa isin gaafadha yoo rabbi irra sodaattan usaagaa shabaabni nutti shaqamsina yoo rabbi irra sodaattan takkaa sheekh mucaaqiyyaa kana salaata naa eegale kootu du'aayii godhii takkaa naan jettanii hinjen mokkasii miti haya akkasii mee gaafaanii fi jarri barbaade ijoollee teessan bakka irraa fiddanii deebisuu mudenne wal beeynagaa takka takkatti himu dubbii akkam eessa keenyaa mudenne mee dhugaa hima hin mudenne hayaara rabbii guddaa ibiddaan barbaada ijoolleen maasayaa keessa jirti rabbiin ibiddaan barbaadurraa mucaa maal armaa goota karaa maskiidaa mucaa maal jarri arma jire karaa asiddi abaara maattanii kasi karaa gisee wali dhuftan hangamta kalooltaniin yaa isinii galtee gaa kaanje laal jarri gamana jira maal gamanaan hin jettanii asiin ibiddaa karaa maskiidaa jettanii yaa hinjan mokkasii miti takka ammas mucaa kiyyaa salaata eegalee hoddu ayii godhiin dhageenya mucaa yuunivarsiitiin adeemu jira hoddu ayii godhiin aan jaam mokkanaa miti mucaa kiyyaa fatana jira hoddu ayii naa godhiif hin dhagee mucaa kiyyaa salaata naa eegalee akka salaata sun itti fufu hoddu ayii naa godhii takkaan dhageenya haya sirrii ni jirra maaltu tana qabanii beeytanii diiniif yaaduu dhabuu keenya qofa sigaltee gaafa ammoota duniyaa akkasin laffaane laal gaafata duniyaa akkasin laffaane tadii lafa dhiifne biraanuu naggaa ijoollee dura dhufe ani beeku tana ulii maaliifin isin hinjaa laal yoo ijoollee teessan gamanaan mirgaan qabdanii kana diiniin mirgaan qabda wallaahi ijoolleen teessan hin qoftu rabbi hin qoffisu mokkanaa miti in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum rabbi subhanahu wa ta'ala yoo isin diin rabbiiti tumsitanii masjida rabbiiti arkamtanii diin rabbiiti irra qabsooytan diin rabbiitiif qabsooytan hoggus rabbiin tokkoffaa isin baasa qabxiin teessan gootoo nagaafadhaa in tansurullah yansurukum akkam jechuu hin qoftan jechuu maanaansi Allahu akbar rabbi nu adammeessu rabbi nu adammeessu siraatan maaddaa raashiitirra wallolu yaana garuu sheekticha kiyya sheeka guddaa tokkoof hin dabarte tan maaddaa raashii itirra wallolu yaana garuu har'a sagantaa dinas hin qabu waan ta'eef waan sagantaa na duuba jirtuuf keessummaan teenya qalbii godha nutti naasaawina na qimmiixanani wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Waalaikum salaam. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان أيها الأحبة الكرام أيها الأخت الفاضلة أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سلامتان تيسن كان أنا وكان النار ستمال يا إم خيسما نبودان الكاتو خيسما تينيمو كان نقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله قرو خيسما تينيا سنمان وكان نقولنا خيسما تينيا خيسما جبدو أفرني الراسي كمنا نتي أبا جاياتي نتي أبا غوساتي دعوة دقي فدا غرسا سيهما مؤتفي دما أكتب ياداف يوغاني في موادر جاني نمني ولد دفن شيكوتينا فيرمتي آيلاندي بتاني نمدرو خاو قرورا بتاني نمدرو خاو خنقفا من موادران إرا غرسا دقي فچو وانسان دامان اتفي دمو ركوب قلبي اتي والله نمو ركو قبن اتركو باچو رافيا سترغم ملي طبيعة دافي متي خان علمان غرسيتو خان علمان غرسا فان عرباتين قرآن ربي بوسي أكسما حديث إرغم ربي عليه الصلاة والسلام دبته أفان عرباتي وانسان دبتنيف علمان تنيا اتلافاته أفان ورموتي سني فيخته أفان ورموتي سني فسرتو أكاي سني قلتو في ملي أكاي تدلي دني في ملي أفان عرباتين حديث قراني أفان عرباتين قرآن قراني أفان عرباتين غرساني بولين مدن ديان قروا أكاي سني روا سني قلتو أكاي سن فهم تنيف أفان ورموتي سني خمتي
asite isaniituma sheekha baluu faadhaa dhufe sheekha baluu moon dhufne khaaniin dhufe khaaniin dhufne addaan guguroo son ta'in waan asii himamu itti fayyadamaan isiniin jaa nuti abbootii guusaati malee arra warra waa isinitti dhaamuu miti waan isinii dhaamamu gorsoota nu boodaan dhufu warra nu dura gorsees rabbi haa milkeessu jecha ilmi akka gaaraa rabbi haa kennuuf jecha warra nu boodaan dhufu gorsa isaanii dhageeffadha kan hin argamin hin argamne dantaasaati isinummaa warri asii jiru qalbiidhaan waan asii dhaamamu fudhadha arra boodaas waggaa 1,000 yoo jiraatanu waggaa 100 yoo jiraatanu waan arra isinitti himamu quraanaaf hadiisarraa irraanfachuun qabdan yoo dhugaadhaan diiniif yaaddan ta'e waan arra isinitti himamu guyyaa 10 booda yoo isin gaafatan boru yoo isin gaafatan hin beektan nam tokko waan khutbaa dabre irratti isin gorfame mata duree khutbaa dabarte maal jaanii yoo isin gaafatan namni deebisu nama muraasa kanaaf akkana ta'uun hin barbaachisu amantaan yoo namaa galte haqiiqaan diyyooni fi namaa galee sahabaan nabii alayhi salaatu wassalaami namni kitaaba fudhatee qalama fudhatee barreeffatee bare tokko hin jiru hundi isaanii yogguma nabiin alayhi salaatu wassalaami quraanni rabbu yogguma nabiin hadiisa dubbatu dilli ilmi isaan dhaalanii nun as geeyan kun ilmiin irraa addunyaa tana fayyadu jirtu tun kitaaba baranii manguddoon kitaaba baratteetii miti wallahi billahi kanas dhufte waanuma nabiin afaan isaatiin dubbatu alayhi salaatu wassalaami quraanuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyallah muhammadin rabbuusu sunuma isaan qalbiidhaan qabatan diin kunnuu fi quraanni kunnuuf jecha bu'ee hadiisni ergamaa rabbii kun alayhi salaatu wassalaam nuuf dubbatame ja'anii waan qalbiidhaan fudhataniif waanuma diin isaaniitiif yaadaniif waan diiniif jecha uumamne ja'anii beekaniif akka rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jee wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun namas jinnis akkana gabbaraniif malee waan biraatiif hin uumne akka fooqii adda addaa ijaaraniif hin uumne akka jireenya isaanii bareechaniif hin uumne ani ibaadaa fi isaan uume akka rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jee haqiiqaa tanaatu galee fi suniif diin qabatanii nuun as ga'anii jechuu kanaaf maaliifiin kana dubbadhe waan arra isinitti himamu fudhadhaa fudhachuu qofaa miti itti dalaguuf yaala waan isinitti himamu ani tana keessaa isaan jira tana itti dalaguun ni jira tana godhutti hin jiru tana godhuun ni jira garuu arra boodeef jijjiiruun qaba jettanii yaaduun isinirratti dirqama hun dirqama irraa filannoon biraa kan bakka irraa dheeytan takka illee hin qabneeya dubaanis arra dhaamsa gabaabaa tokko isinii qabadheetiin dhufe dhaamsi sun maali yennaani dhaamsa rabbiin irraa fokkottuu waan namni coraan namaa irraa suukannaa'u waan coraan namaa irraa hadoodutti fakkeeyse dhukkubni san dhukkuba hamaadha ummata keessa faffaca'aadha keessaafuu ummata islaamaa hedduudhatti akkaan fokkota osoo ummata addunyaa hunda keessa faca'ee jiru osoo dhiiraaf dhalaa hedduu faca'ee jiru osoo xiqqaa guddaa hedduu faca'ee jiru jaarsaa fi dargaggeessa hedduu shamarranii fi hawwan hedduu osoo faca'ee jiru garuu ummata islaamaa hedduutti dhukkuba akkaan fokkotaa tokko dhukkuba bu'aan isaa nama adda facaasu nama wal jibbisiisu nama haasida wal godhuu malee bu'aan isaa hin jirre tokkorraan isinii dhaama jeetiin ol ka'e dhaamsa sun rabbiin yogganuu dhaamu maaliif fakkeeyse irraa hamtuu waan namni godhuudhaaf hin yaalle waan namni jibbu waan yogguu dhagahuu coraan namaa irraa hadoodu nama qalbii qabu waan coraan irraa hadoodutti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fakkeesse akkasuma ergamaan rabbiitis alayhi salaatu wassalaami wanni sun akkam jeennu hime yoo ni fiyattan haadha fi fuudhanii itti ida'amurra waan suni diliidhatti hamtuudha jeennu hime maali wanni sun jennaani maali wanni akkasitti hamtuudha wanni haadha ofiitti ida'amurra diliin isii hamtuudha maali jettanii yoo if gaafatan qalbii teessanii yoo if gaafatan waan isinirra jiru yoo nama diinii yaadu taatan yoo waan diliinsi akkasii hamtuu jala ni baana jettanii nama yaadu taatan waan isinirra jiru waan narra jiru miti ani isinitti himuun narra jira itti dalaguun isin qabdi anaa fi isinis warra itti dalagu rabbi nu haa taasisu jecha maali dhukkubni sun yoo jenne alaa wahiya alghiiba maali dhukkubni sun jennaani dhukkuba wal hamachuu jaan dhiirti dhiira akka ofii hamachuu dhalaan dhalaa akka ofii hamachuu xiqqaan guddaa hamachuu jaarsaa fi jaartiin wal hamachuu namni muslimni akkuma jiru wal hamachuu addunyaan guutuu waluma hamatti garuu islaama hedduudhatti akkaan fokkotaadha malee قال رسول الله عليه الصلاة والسلام رسولين قياتكو أتدرون ما الغيبة هما يجو مالك تاني بيتني جي صحابا ساقافت
isin yoo isin gaafatan hin beeynu meetan garuu sahabaan nabii alayhi salaatu wassalaami Allahu wa rasuluhu a'lam jaaniin nuti hin beeynu rabbii rasuulaatu beeka waan amti taate maal akka taate nuti hin beeynu yaa ergaa rabbii atumaa fi rabbii keetiitu beekaa jaaniin duba nabii rabbii alayhi salaatu wassalaami alghiiba dhikruka akhaaka bima yakrahu obboleessa kan kee waan inni jibbuun dubbatuudha bakka inni hin jirretti waan amtuudhaan obboleessa kee waan inni hin jaalanneen dubbatuudha jee nabii rabbii alayhi salaatu wassalaami قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول يو بليسك جوانين جون سن قباته هو أكم جاني قافة وانين أنجون وانين همدون همتوني سان دبدوسن يو قباته يا إرقى ربي أكم جاني قافة ناني نبي ربي عليه الصلاة والسلام إن كان في أخي كما تقول فقد اكتبت وإن لم يكن فيه فقد بهت يو بليسك كوانة يتون سن قباته همتو أتيتون همتو أتي سدوبت همتون سن يو قباتس فقد بهت هم فقد اكتبت همتي جرتا هم درا بكديتون قبدو وبليس خيتي هم توسن قباف بكدرا ديتون قبدو جي نبي ربي عليه الصلاة والسلام يوم موخن كيس انجراتني وان ننكمني هم تو ننكمني كان دوبتتاتي فقد بهتا لغا شكبا الرخيس جرتا هم تو الرخيس جرتا ظلمت جرتا إن الظلم ظلمات يوم القيامة أكن نبي ربي عليه الصلاة والسلام جي دلينسا هم بيرا تركان فتي ظلمي تاتي ظلمين أمو دكنا دلنا متاتي يجي نبي ربي عليه الصلاة والسلام ركو ولا متون قبدرة دلي ولا متون قبدرة تكافل ما يوني في خافنه من اختاب أخاه المسلم في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كله كما أكلته حيا جانين جنبي ربي عليه الصلاة والسلام نبني أبلي سيسا خإسلاما فون إسانياتي إسدوبتي إسامتي ويا قياما نبني سن بفدوار رتي ساف كايميتي نياد دوغار أكا غافل الدنيا رتو إساجرو إسايف كوبانكا من نياتي الرنيات دو جانين توبا نبني جهون خيتي نياتا يوغا نياتي فولا غورا نمني وانا منيا چوندندو فولا غورا ني إيايا والعياذ بالله وروانا كسي وإسام مدتر رب وبرارو وروانا كسي مدنر رب وتاسس دوبا نبي ربي عليه الصلاة والسلام يقول لما أرج بي إلى السماء غرسمي دا غافنان والكرم يتوكو مررت بقوم لهم مذفار يخمشون وجوههم وصدورهم أمة تكون أركيجي ورق إنسي إساني إنسي سبيلا فكاتون أركيجي فولا إساني أكن أفقط تيزن أكن أقوم إساني تن أفقط تيزانيجي قلت من هؤلاء يا جبريل معلوم من كان نمسداج سخو يا جبريل جيتين غافد يا جبريل اي شيخ النبي الله محمد عليه الصلاه والسلام خن الرابرو واسطه ربي في يسيد تود النبي الله وملك الجبريل عليه السلام وانت ومن كانت افقتيسو خنا كانت كنس سبيلات فول افقتيسو اي يا جبريل جيتين غافد يا فقال لي الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم نانجي اجي ورفون نمانياتو ورنمامتو ورناموس نما جبسو جينا هميجي وفي حديث أخرى حديث براكيستي همينيا ولامتون قبض يوغاني في نويم نبي ربي عليه الصلاة والسلام مالجا الربا 72 بابا ربا ولا ترباتم لماجي ولا ترباتم لما وأدناها مثل أن يأتي الرجل أمة الرقطانا دلي ربادا أكا قربان هذا إساتي دامودا هذا إساتي همتو دلقوداتي يجي وإن أرب الربا أن استطالة الرجل في إرد أخيه الرحمة الربا دامو والنربا الرحمتو والنربا الرقطانا دلي إساتو أكا قربان هذا إسات الدقو تيسون والندلي دانيس الرحمتو دامو قربان ناموس أبليس إسارة ولد ديراتو دا ناموس أبليس سامتو دا إسا دوبا إسا جبسو دا إسا تكي سودا جنبي ربي عليه الصلاة والسلام ربي سبحانه وتعالى واي خنار رايقن ودبتو أكجي يا أيها
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا رب سبحانه وتعالى يا ورامنتن يا ورقبان شنن دين إسلامي فوقنمتن خيسان جهان إيمانات فوقنمتن اجتنبوا فقادا همتو وليادو را فقادا همتو وليادون يا نجري فيفو ديري دا هيجي ولا تجسسوا ولنبساسنا حركامي الله ولنبساسنا وأورا ولجلن ديمنا والقانيسوهم بربادنا ولا يغتب بعضكم بعضا ولنمتنا ديرتي دير نمتنا دلانك دلاك تيسني نمتنا دلان دير نمتنا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. رب سبحانه وتعالى غافتك نوديس فون بليس خيسني إسادو سفان الرجيسو إسادو سير الرجيسو إساواتك وقبان كامنه خلوك بينو تندقامنه وبليس ما خيسن كيسني الرادو فون صاف لين رامرتو نجالتني يا رب سبحانه وتعالى نقافت قروا إني وان نؤمف وان فافركان أبان فافركا وان أمني بيخا أكجب بنوان بيخوف فكرهتموه لكن نمجب بتني يا رب سبحانه وتعالى إفما فودي بسانو تقول لكن خاو بليس خيسن وان ياتو هنجالتني نمجب بتني يا رب سبحانه وتعالى نهمه أرانتنا خيستي والهمتون أشيدا تيسما وان تيسما وفي تنبو عرفتن تاتي جرتي أكول نمن نيسنين جتا غرسنا بودا نسنين مامو فردا اتدلقوا فيالا نسنين جتا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أبليان كينيا أبوتا كينيا أكسمها وان كينيا شمران كينيا درقوتا كينيا برتوتا كينيا هندي خيسنو أولا أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خناب إن شاء الله رب سبحانه وتعالى قبي كناتنا حالا نمجيسي أستي ولد دفوخ إن خناف الحمد لله رب العالمين. لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تنرى ربي بقلتا قلتنا تاسي أولي قرت رب سبحانه وتعالى حالا نمجيسي سجدتم. خنافي ونينا نرى دبدو يرو غبابدو همنا خنمي خنا خيستي واي برنوتاتين دبد برنوني بؤورا غرتي جرو المنامات بكم سجدتون إفادا بكم سوغاجان جيرينيا بكم سي أماس قبينيا أكسما بكم سوغاجان أماس قدين والله اللي متاني سادوكنا والله ليتون تكينيا والله لجيتون مسكين مادا والله لجيتون دوكنا خناب منتين إسلاما غافة دورا دفته بيكم سلاب سودان دفته ربين جلقبا بيكم سان إيغالي وابرتنا جيتشودان إيغالي خنافي نتي أمني إسلاما ورّي أمنتي إسلاما قمنو إبادة قونو تنعكن ملفا خاني قدون نوفن توجيجون فاتياس تهي سلاني كنمتي هادا بارا أغريتو مسالانو صلاة ننتو مالي في جنة بريدا سنين بربانا جنة بريدان سلفاتي فدا خناف وابرني غاف عبادة قونو عبادة سنقرورات نرى برباچس أما فكينيا نبني تقو منا تقون جارا يوجي
mana kana namuma jaaru tokko arkee odoo mitiraa'u sirreeffachuun beeyne lafaa kee manaan jaaradhanii jaamoo ogeessa san itti yaama. Eeqa dubbadhaa warri mana jaaruu isini ogeessa itti yaama. Kanaaf ibaadaan goonu sunis nama akkasi beekuun malee hin taatu. Kanaaf akkan gowwoomne amaanaa gurguddoo rabbiin nurra kaayee amaanaa gaarri baadhachuu dide dachiin tun baadhachuu didde amaanaa akkanaa tanaatu nuti baadhanne har'aan tana ilmaan aadam amaanaa akkanaa tanaan nurra jira. Amaanaan tun yoo nu biratti kaa talis taatu taate irraa gaafatamuun keenya yaqiini jechuun. Kanaafi abboonninis akka abbootaatti haawwanis akka haawwaniitti shamarranis akka shamarraniitti dargaggeessinis akka dargaggeessaatti duniyaa tana gubbaa gaafa jirru waa barachuudhaatu nurraa barbaachise jechuudha. Amaanaa gurguddoo nu kanne rabbiin keessattuu abboota yaa ayyuhalladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasu wal hijaara. Akkana yaa rabbii yaa warra keessaa duubaan toltan na sodaadhaa akkasuma haaskaa keessan ibidda duraa baasa. Akkaataatti salaatan isaan barsiisuudhaan akkaataatti rabbii wajjin jiraatan isaan kana barsiisuudhaan ibidda duraa lubbuu teessan jechuun dura ifii baradhaa jechuun. Namni ifiif hin baranne ilma barsiisuu hin danda'u. Qalbiin anumaa wajji jiraadhu. Namni yoo ifii hin baratin ilmoo ofii barsiisuu hin danda'u. Kanaaf dura ifii barannee ilmaan keenya barsiisuu qabna. Manni barnootaa idileedhaa akkuma ballatee jiru. Mana barnootaa san barachuun haraamii odoon tahin mana barnootaa barachuun bareeda. Garuu ammoo ilmaan odoo gartee aqiidaan beeyne odoo diinii kanarraa hubannoo takkan qabne fuutee yoo mana barnootaa geessitu taate galata keessiifin himaa dhaggeeffadhu. Nama tokko ilma tokko qofa qabaa ilma tokkicha qabu kana fuudhee mana barnootaa geesse. Ilma isaa kana uffata ifiin uffannetti uffisee ifii ooyiruu keessa dhukkaa'ee jimaa gurguru kanaan limmatuma qote kanaa cinaasaarraa gurguraadhaa mucaa kana jiruutti bareechee akka inni barnoota ilaa yuunivarsiitii fixu godhe. Mucaan kun gaafachirraa eebbifamee michiyyoo takka achi keessatti ta waliin baratan takka wajji wal jaalatan. Warra keessaniin baraa warra keessanii wajji wal na barsiiftaa jennaan nuyaasi jaanii ni deeman. Yeroo dhufanii mana dhiyaatan abbaan isaa kun ooyiruu keessaa arge. Ilma kiyyaa dhufe jee abbaan isaa hoggaachi ol fiigee yaalma kiyya hoggaa ja'uuhu hoggaa abbaan isaatti ol dhiyaate waan jeen isii wajji deemu tanaan inni kun daleeydu abbaa kiyyaatii jeen. Qabadhu. Aqiidaa waan jaan takkallee irraan beeku aliifni dhaabbataanii ciisaan beeku bakkummaan inni itti ababeewu mana barnootaati. Kanaaf hoggaa abbaan isaa gammadee ilma kiyyaa eebbifamee dhufee jee achi ol fiigu kuni daleeydu abbaa kiyyaatii jeen. Hay ilma kiyya maal jettee jennaan ilma kiyyan jiin je. Mucaa akkana jaan. Intalti san intala nafii qabdu achumatti hancufarratti uftee biraa kuttee je. Waa lama dhabe bakka sanitti. Kanaafi arraan tana ati jiruu duniyaadhaa damoo sanaa nyaataa qofa laaltee rabbiin wanni duniyaa tanarra nu fideef jiruma tana akka carraaqqannee tujjaarree makiinaan bobbaanee kanaa miti wanni nuti asirra dhufneef isa kanaa miti. Jiruu tana rabbiin wanni uumeef alladhii khalaqa al-mawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Eenyu akka dalagaa tolchee bareechuu nu laaluudhaaf jiruu tanallee uume du'a tanallee uume rabbiin. Yoo garii namaati rabbiin gaafuma jireenya kana uumeehu akkuma namni gartee wal fuudheetuma ilmaan horee ilmaa fuusisee abaabayyoo arkee jiru akkasiifi miti akki rabbiin asirra nu fideef.
akki rabbiin asirra nu fidee fi akka kanaa miti. Nuu kun maal akka daleynu nu laaluuf ooyiruu qabnu tana maaliin akka daleynu nu laalu ilmaan rabbiin nu kanne amaanaa kana dhiiroo diin barsiifnamoo isii jiruu duniyaa tana laallee mana barnootaa qofa geessine diin irraa agabsinaa kana nu laaluudhaaf. Amma irra hedduun namaa ni jira. Yeroo muhaadaraat akka qabnaa gara masgiidaa kana koottaa jaaniin aboo darasaa dalagaan qabdu isinummaan deemaa warri ja'us hin dhabamu. Yaa obboleessoo ati rabbiin ooyiruudhaa sin uumne wanni rabbi si uumeef ibaadaa godhiidhaaf si uume ibaadummaan ati gootu duniyummaan ati daleydu sanuu yoo masgiinni rabbii kun si himachuu baate si barakatti. Warri masgiinni rabbii kun salfii irraa dhabe manguddoon biyyaa gartee taa salfii duraa tana silaa salfii duraa taa'uu qabdu tachii dhabamte rabbiin barakaa mana keessaa duraa fuudha. Wanni ati dalagattu barakaa si harkachuun jimaan ati silaa jala daleydu kun gatii si fuudhuun ati mana rabbii kanaa wajjiin wal quba qabaachuudhaan hin gowwoomin ooyiruutti galuudhaan irraan milkaawan si duraas nama hedduudha ooyiruu tana qotaa ture. Jimummaan kunuu akka hajjii si geessu maallayni isaa limmata bira kutee akkama limmatuma bitu kana bira kutuu yoo feete kitaaba rabbii lafaa fuudhi. Ergamaan alayhi salaatu wassalaami waan je'e inna allaha yarfa'u bihadha alkitaabi aqwaaman wa yada'u bihi aakhariin. Ummata garii rabbiin sababaa isaan qur'aana rabbii xiqqaa guddaan lafaa fuudhanii fi rabbiin sadarkaa isaanii ol fuudhaa je. Sadarkaa isaanii ol fuudhee jiruu fi jireenya isaanii kana bareechaa fi je. Sababaa isaan qur'aana rabbii lafa dhiisanii ooyiruu dhaggalaniini ganda garii akkasuma gabbuuseetumatti dhiisaa je. Kanaaf gartee jireenya shemuzatti firraan jijjiirre kanaaf ibaadaa rabbii irraa fagaachuun akkasuma gartee masgiida rabbii kanarraa fagaachuun qur'aana rabbii irraa fagaachuun kuni gartee wahuma xiqqeenya gubbaan itti nu hidhaati. Kanaafi seenaa takkaan si hima warra ooyiruma tana galeerraa honge nama tokko duratti masgiiduma kana quba qaba jee masgiidaan dhabamu warruma akka keessaniiti ooyiruu tanatti dhiisee takkitti masgiiduma kana asrii zuurii asis sagadee asruma booda ooyiruu dhaqataye haga sana kana goggoleetuma biraa deebi'a amata tokkicha akkasii ibaada beesan kintaala 50 irraa oomishe jee ooyiruu duraan wahuurraan garre tanarraa gaafa kaan abbaan murraa dalagaan isaa maali itti dhufe ati kaa asrii booda dhaqee ooyiruu tanarraa kintaala 50 oomishe osoo masgiida kana faafirraatti dhiiftee bakka sani galte 500 oomishtuu jeen haboo dhugattuu dubbiin tun akkami je'ee itti gadhiisee ooyiruu sani gale itti dhukkaawee namichi duraan akkana nuurri fuularraa mul'atu kun itti gurraachomee itti dhukkaawee boodarra amanni isaa akkasii hoggaa gehu kintaala 5 irraa galee jee bakka sanirra. Irra hedduun namaa dalaguun harkatan kaseus jira. Wanni ati qabeenya kee keessa barakaa si deebisu yoo masgiinni rabbii kun si himachuu baate yoo asii salfiin tun ka qoytu taate ka duwwaa taatu taate manni kan keetis duwwaadha akkasi qabadhu. Kanaaf haa jajjabaannu ilmaan haa barsiifannu ifiifis haa barannu manni gartee arraan tana nuti keessaa gabbahuun feene kana yeroodha ruuxeen si baate arra duraa isinumaa fiduu ture nama bakka tana nama hoggaa du'e yoo fedhe mana bareedaa isaa jaarratu aboo inni kun dhiyootana mana kana jaare xiqqishoo haa keessa bu'a meeyaa eega ruuxeen keessaa baate xiqqoo haa keessa taa'u namni jaanni jira akkam gootan hoggaa ruuxeen keessaa baate gara masgiida deemaa jettaniin atilleen akkasuma mana arraan tana keessaa gabba'uu diddu kana gara masgiidaa koottaa hoggaa siin jaan keessuma teessu kana akkasi keessaa si baasuudha taa'anii taa akka ji haaskanati arra wajjin taa'uu feetu haati warraa takkasi wal jaalattan san aboo eega abbaan mana kiyyaa kute firraanis wajjin awwaala ta'etti takkaa dhageessanii xiqqoo
xiqqoo si booda teesseetuma baatii afurii fi guyyaa 10 booda kaadhimaa laallattee akkasuma akkasimi yoo isin laallachuu baattellee gandumaatu aboo gaalafa taa'uun taatu firra obboleessuma jiru kana walii hidhaa jaan akkasii bar achi booda namni si yaadatu hin jiru. Kanaafi manni ati arraan tan akkana keessa teessu kun mana rabbii kanaa irra bareeda. Mana keessan ijoollee itti fincaanaa'u bakka san hin taa'in jiidha qabaafaa siin jaan. Masgiida kana ammoo bakka feete dhuftee yoo gotteesse bakka tanaa jiidha irraachisi gita jaan jirti. Saniifuu bakkummaan taa'anu eessa. Masgiida rabbii kana. Kanaafi jabaadhaa ibaada jabaadhaa jiruun duniyaa isumatan. Ergamaan alayhi salaatu wassalaam ikkaje. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 ilmi namaa tokko yeroo ruuheen irraa baate ruuheen isaa hoggaa irraa baate sawaamni achumatti irraa dhaabbataa jee nama waa sadi qabu malee sadeen tanarraati tam qabdaa namuutu haa ilaallu nama waa sadi qabu yoo taate malee sawaamni isaa achumatti irraa dhaabbataa jee. Inni tokkoffaa sadaqaa jaariyaa jechuun nama lafa masgiida kanaa kannee biraa deeme. Lafa gartee namni osumakka beeke lafti tun lafeerraa jabduudha. Namatti lafti tun lafeerra jabdu maaliif jennaan obboleeyyanii irra wal ajjeesa. Dachi irratti obboleeyyan waliin ajjeesanii lafeerra lafa tanaa irra jabdu hoggas. Lafa akkasii fadhusan nama masgiidaaf kannee deeme yoo taate malee. Yookaan masgiiduma jaarame kana qorqorroo faatti godha seelanuma kana faatti bitaa haga wanni kun asirra jiru namni dhufeetti fayyadamu inni yoo du'ellee akkaawuntii isaarra deemaa bajiriin dalagaan isaarraan cittu jechuudha. Inni lammaffaadha nama gartee ilmoo gaarii takka ilma gartee akka reefu ka yuunivarsiitii deeme san odoon tahin ilma gartee yuunivarsiitii akka sheemuusaadhaa tana faa dhaqe. Ilma kanaa tokko nama asirra deeme nama gatii haadhaa fi abbaa beeku ha abbaan kiyya haqa kanaan narraa qaba haati tiyya haqa kanaan narraa qabdi nama beeku tokko nama asirra dhiisee biraa deeme malee kun ruuheen keessaa baanaan ajiriin achumatti irraa dhaabbataa jee. Inni sadaffaadha ilmi arraan tana baradhaa isiniin jechuu jirru tana. Amma shayni keenya umrii rabbi haa dheereysu ilmaanii fi dhale malee ilmaan kuma dhibbaa ol nama inni barsiise kun hundi hoggaa deeme anamma asii hoggaan dhaabbadhee lallabu kana ajiriin bakka tana dhaabbadheetti lallabe tana sheemuusaan sheerii naa wajjin qabu narraa irrisuudhaan maletti qaba jechuun. Kanaafi wanni isinin lallabnuuf namni waa sadeen kanarraa akkan hongoyni jechuudhaafi. Kanaaf hin dabarre namni barnoota dabre namuma lahadii seene qofa. Kanaaf jajjabaadhaa galgalli geenyaan masgiiduma kana haa taatu namni gartee jee ergamaan alayhi salaatu wassalaami man jaa'ahu al-mawtu wa huwa yatlubu al-ilma namni duutii isa dhufte odoo inni ilmii barbaaduu jechuun haaskaa fi ooyiruu dhiisee irraa deemuu jechuumi. Guyyaa ooyiruu isaa keessa dalagachaatuma oolee galgala xiqqisho meerraan bahadha jee mana rabbii kana dhufu jechuun. Ilmii barbaaduun haaskaa fi idilee dhiiftee akkama barattoonni yaa'an kana yaa'uu qofaami. Kunis ilmii barbaaduu tahee asumatti barattootuma bakka tana galu khayfiifis ilmii barbaadu sheekarraa shammadee hoggaa dhufe asitti irraa shammadachuun kunuu ilmii barbaaduurraa. Namni osoo akkasiin masgiiduma kanatti ol deemu ruuheen isarraa baate fabaynahu wa bayna al-anbiyaa'i darajatun waahidatun fil janna isaa fi anbiyoota jidduu sadarkuma takkaa jira jee jannata keessa. Tanarraa maaltu nu hongeesse? Arra duraas mana teenyee manaa maal waa finne wanni finnen jiru kanaaf gara masgiida kanaa deemnee sadarkaa akkanaa tana harkachuu qabna. Abu Dardaa ijaanii namni tokko hadiisa kana hoggaa dhageekkaje kun caaliman oo mutacalliman oo mustamican falaa takun raabi'aa je. Aboo yoo taate nama barsiisaa ta'ii je caalima waa barsiisu ta'i yoommoo ganamaan barattee hiree akkasiin harkatin ammumarraa barataa ta'ii je. Nama ammarraa waa baratu tahii yoo barnoonni si mijaahuu dhabellee
haalli tokko tokko barnootaaf yoo si mijaahuu dhabe ati nama gartee caqasu warruma baratu kana bakkuma ilmiin itti baratamtu tana nama dhufee bakka san taa'ee caqasu ta'i falaa takun raabi'aa fatuhlaku ni halaakamtaa nama afraffaan ta'inii je anillee wanniin isiniin ja'u nama afraffaa san hin ta'ina sadeen san keessaan dhabamin yoo barsiisaa ta'uu baatte barataa ta'i yoo barataallee barnoonnilleen si mijaahuu baate nama gartee bakka barnoonni itti baratamu san taa'ee waa caqasu tahiin siin jaanii qeebaltamoo kami yoo gartee galgaluma kanarraa eegaltanii manguddoon biyya tanaa manguddoon ganda kanaa ni barannaa yoo jette du'aayin sii godhaa lakki yaaboo sittin kijibnu dhugaadha nuti waan nu mijaa'u sittin kijibnu yoo jettan salaamtaan isiniin jaa mee warri edanarraa eegal ni eegaltani haa isin warri harka baase kun harka ol qabaa du'aayin sirratti godha hayye ooyiruu hagaati qabdu san ida'ama rabbi si duubaatti haa godhu kun ammoo warri ooyiruu lakkii anumaa keessa deddeema anasis dhufee barachuun dhaqqabu kajee sunaa keessuma deemu maal jette isin kaan ammoo warra idanarraa baranna warra jee isin du'aa itti goona ida'ama rabbi si duubaatti haa godhu ka'amatatti gartee oomisheetuma callaa siqee balchiisu nama akkasii rabbi sirraatti haa godhu ati immoo asuma bobbaatee qara'uu akkasii qooda kee rabbi siif haa godhu yaada muraada kee rabbi siif haa guutu dibicha galganamuu galgaluu qoonqoona dura kaa ija usanis makiina rabbi si haa jijjiiru Yesuus rabbi si haa jijjiiru re'ee xixiqqoo garaabaa dura keeysu tamma ijoolleen asii garaabaa fuutee garasii horiituun tana baajaaji rabbi si haa jijjiiru baajaaji wayii marratti hunoo calmeettee asuma dhaabbatti hogguma deemtuun qofa bishaanuma san itti neeyxee kaaftaa bar akkasin rabbi si haa jijjiiru waan ibaadaarraa si heewasaa takkallee rabbi sirraa haa qabu barnoota rabbi siif haa mijjeessu yaada muraada keeysan rabbi isiniif haa guutu warra laaftumatti rabbi isinii haa ta'u isin laaftumatti isin haa nyaachisu ilmaan keessanis rabbiin isiniif haa qajeelchu yaada muraada keeysan hunda rabbi isiniif haa guutu hiree ilmaaniittis rabbi isinii haa bareechu dubra xixiqqaa kanaas hiree rabbi haa bareechu hiree isaanii gartee hiree hojjaa ooyiruu geessuutiimi makiinaan kuduraa bitachuu rabbi haa godhu hireen gariin hojjuma ooyiruu geessuu fi sa'uma tokko faa bakka abbaan manaa jiru faa geessanii hidhanii asin waa dura darbiyachuu beeku gariin ammas marii makiinaa sanii ilmaan keessan warra hireen isaanii marii makiinaa taate rabbi haa godhu diin irratti rabbi isiniif haa guddisu وعلى ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر إشرافتي نور علمائي